under this scheme. Hadian ke jing penbena Jong Menteri Dang Bak ke Jelau konrat sangma bak Sorkar kan Iarap Siew ya ke Tulop kinong trei Jong ki Autonomous District Council kaladon ke jing tai ke bujur pedengi kenhun ke Kamsan Hima. Chief Executive Member ke KHASI uba Tombor Shiwat ulaong bak Sorkar kala terwa ban ai jing Iarap Shisian ai bat kan Iarap ru ban Siew Tulop praklur man la ubenai na ke benta kinong trei tat hadu bahkan yok Pdiang lut ya ka royalty ke badai ban yok. Ulah Pdiang sungguh bahaya kini ke Jingyrwa Hendrai ulah ong pat bakam day bantu kelar ya ke board jong ke council. Hakawai pat ke benta unong elam kaliang persyak Haji HADC ubah Andrew Shulai. Ulah bu jingkeli bayok leksi kini ke Jingyrwa jong ke Sorkar kan keta ke jenglong light luat ke council bat kan penkelalong penban tangkum ke wei nak kitenat jong ke Sorkar. Mana dia clear yang ini Tulop sin clear. Dia suwan ke government ni man lau benai kamwa prakru ni prakru tak sebenar. Kata tak Tulop udah sudah ke council. Lima ile boleh kata tak kat kamu manghi kata uli kedong uli BI yang kena share ke yang i ke bampor ke nak government bampor lah kata slap. Oh, man ke kubur ke wa man pala ngajing yo statement ke yang minister atau kubur na government ya ka salary yang ka yang council pun lagi autonomous district council ko ani ka jilai. Oh, sin api sin ro yo ber jing council tak sekado ber state government de ha men ong yo wan hendrai ngajing berkat ke yang i pun jing geli.